Siyabingelela ngokuthi namhlanje ngohlelo ngisakhumbula njalo izindana zonke lokho sikhona apha eGallows Jesus Banda CNC headquarters studio lapho ke labangani bethu basinikeza ke lokho lokubonayo kamera izimfa imchato khona ama party sa film cruise siyavelela umnye umntwana siyafilima ilobolo yonke into siyathatha sifilime akulanto esingayifilimiyo uyasithinta phana CNC live session eGallows Jesus Banda namhlanje ngilequla labantu simazo lo ukuthi ubongane simbone sethelekile ubongane sasizwe kuthiwa ukuhamba eZambia uyavela ngazi ukuyavelela ubani ulapha ke lo Patrick siyajabula ukuthi simbone ekhona ke lanxa nje obvious ezondeleke uPatrick uthi kwenzakala ukhona okwenzakala ezolo lapha debenatha khona kodwa uzasitshela ngokuya kwesikhathi kwini okwenzekeleyo umqalo seziba nguOlinda Dube kunjani Olinda Dube uOlinda Dube uthi mina ngikhuleleke ePhumula ngikhaya ke besihlala ke lo mama umama baba ngangamazi ngakhula abantwana nje belaboyise kodwa umama bangamazi kwakule enye indlu 3 houses from ngikhaya extend kuloba kuthiwa nguGundwane osebenza lapho umuntu omuvo kwamagama babemhlekula amankwande obankhona beloko sithi mntaka Gundwane so ngangisithi ngabantu abangiqalayo sihlale uthi umntaka Gundwane ngabuza umuntu baba waya nga umama ngitshela ukuthi ke ubabakho waya ke eGoli ngakhula ke ngaze ngaqeda ke uform 4 langihlala lo Gundwane ngamphambana la ngibaleka ngoba ngendlela engcole ngayo kwaya ngesikhathi ke lapha ke umama enganikezwe ukuthi wambizela ecele ngohlala mphansi wathi mntanami ke ufuna ukutshela enye into lapha uyihlolo ombuzayo ngaphambanza ngumntwana lami ngalala uGundwane ngakhala lelo langa ngacabanga ukuthi uGundwane bengisithini kuye le ndlela engcola ngayo lo baba kwabanzima ke kimi ukuthi ngiaccept ukuthi ke uGundwane ubaba nakathezi ngezobuhlungu sibuyile ko Bulawayo sike eGoli ngo2024 ngahamba eNasty banjontshela inwele zika Gundwane ngahamba ke eNasty lapha selixhegu kathesi ngihamba eNasty lapha kwakuthiwa it's a match ngoba bami into lenzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu engangimthethanga ngingazi ukuthi ke ngithethisa ke ubaba wami thisa okhona lo baba kunzima ukuthi ngimthathe ngoba wathi kafuna ukumbona mamami ushonile kodwa kuthiwa wayalile wathi asomntanakhe ngibuhlungu kakhulu ukuthi ngizakwenza njani ukuthi ngimthole ubaba ukuthi ngimkline njani ngiyathi ndlule ngimphosele izinto ama goodies into zami zihambi kahle kuthiwa ngikhulumele ubaba uyala uunderstand ngicela ngenye izingoma ezilandelayo kunziwa lo asistebezana woza sitebezana Let's get the
sondele kancane sikhulume siqede bese ngitshela ukuthi ubani and wena uyazi ukuthi dala ngisenza umngane ongishaya ngaphakathi mabhebeza manje ngithole thini isitubu woza no singoma cephe Olinda Dube besitshale wena le ngoma sithemba bana ke ukholisile lapho khona weza uhlelo ngisakhumbula bale yakho ke ize ngokusheshsha nangu ke uThemba Mloyi sabona Themba Mloyi anthemba ukuthi umthakathi senemle ukuthi Mloyi Themba Mloyi uthi ke mina ngidabuka ngasePlumtree ulinga lokhu ke thisa kuyahlupha ngisuke ke Plumtree ngomnyaka 1987 ngihamba ngehlile ke esitishini ngicela ungayiqhamba indawo ekithi ngoba basazi isitori sakhona ngahamba lapha ngisethe ke esitishi kwabona intambama sishuka kuBulawayo ngase ngibona ke umnye umama wesihambele ethole ke isikhoma sakhe ngasondela ke sixoxa engitshela ukuthi uyakobani na ngumtshela ukuthi umutsha ngenzenzani ngangikwazi ngathi ke ngicela ke ungilayele kozibalibani inceda kuyahlupha leyo ufaka into ezi red lapha ngabali ngabali ngicela ukuthi ke ungilayele kobani intombazana le yathi khona hayi mina nguMrs kodwa ke invela ke etown ngiya ekhaya ngisuka kumkami silabantwana wasithi hayi ngizakuthwalisa kanti ngizamthwalisa ke ayizange ngilaye lapha engiyakhona wasentshela ukuthi ke ku-intersection lana ikwesi Africa sijike right khona singene siye khona mina indlela ngangizazi ngathi ke wayesiqhuma ke sihamba ngomgwaqo awubhodile umgwaqo ondlela ezincane siphushe masinyana wathokoza ke mama ke ngimthwala isikhwama ethi hayi ngeqhuma so ngoba kufitshana ngangibuza ukuthi awesaba hambe ebusuku yini egangeni hayi wathi akujwayele ngithe semfela phana ngezwa ke ufike enye into le mizwa yemzimba yangikhulela ke thisa yokucina kumama lwana ke ehamba phambili nontela isikhwama ngimeqela ke lapha ngibamba ke intamo ngamvala umlomo ngikhonisa sangena ke ethwaha ngapha ngitholele isikhwama sakhe ngangena ngatholobela ngayezixukwini lapha ngafika ngambhinya khona ke ngenze lokho ufuna ngamthethe ukuthi ngiyambulala ngase ngiqeda lapho ke wawa ke itheni silama wasuka ngigijima la sala khonapho ngahamba mama lo wasale ephuma ngabona abantu bamdobha kwabe kuthiwa kulomuntu olahlele itennis nanga siya 3 kilometers away lapha esiya khona abantu badinga ke ngase ngithola ukuthi usiswami wasisithi ke itennis lakho elinye indaba kule tennis eli1 wathi uthiwa kulomuntu ochi tennis ngaphi ngaphi ngithemba sokunjalo ngase ngizama ukuthi ngibaleke ngiyegadela kwindawo ukuthi nihle ngibaleke akade abantu bamvimbile ukubanjwa kwami ngibotshwa laphana ke ngatshaywa ke okubuhlungu ngathathwa ke ngasiwa ke epolice acaze ngobulawa ngihamba ke eKami 12 years ngaphuma for a rap the attempted murder ngiyazisola ngento engenzayo ngibuhlungu la namhlanje I regret terrible ngisaba lokuya ke ekhaya lokho ngaphumayo ngawaya kobulayo ngagcina sengisegoli lapho engikhona ke vele la kathi lokho ngicabanga okwenzakalayo lona ke umama indoda yamala ikongizisa usizi yathi yona ke vele into yenzileyo ebefuna ngicela ke njalo ingoma ya Trompies kitsahole ngoma yakhathazeka kakhulu ingoma ke ehlakazayo Trompies Stene
chinja umqondo wami akuyalena lena vula ingqondo yami vula amehlo wami namane njenje nifezeke namane njenje nifezeke Ngoba vela ke uzaqale ngale ama trumpets ke tsware hole na chala ke impilo ke uzahara ingoma sokathi uzikhethile bese land siuhluwezwe inyathi impela kwenyanga ngena kweyinye lapha phathe ufuqile nje hlanganisa kuphela kanjalo kudala phambili yeah siyabonga bese chala ke umloyi kamla ke Themba umloyi Themba Mloyi ngithemba ke kwalisile Themba nasi ke engiphethe manje vela ku Mona Lisa unjani Mona Lisa Mona Lisa Ndebele yeah Mona Lisa Ndebele uthi mina ekhaya ke khona ngale tuna lenyathi awukhatshana la koBulawayo lapha ke ngifunde ngafunda ke eNyathi high school ngiqedile ke eNyathi ngahlala ke ekhaya ngasigcina ngisedrobheni kwakulo sisi ohlala ke ePhumula North nifikile ngahlala lo sisi ezama ukuthi ngikhambe ngenza ama lower 6 yami wathi ke usibari wami indoda ka sisi yakhanya ke ngithanda ihlala imbamba sithi ke usibale ke uyabanjwa amabele wayehlala imbamba ke usibale like that kodwa sisi engekho nxa ekhona usisi wayekhuluma ngomlomo kuphela nxa engekho wayemamabele kwelinlanga ke wathi ucela ngomkhise kuphela okuzabe good ngithe sengenzile emfundisa ngagcina ezesithi mina ngikhisa ngcono kulo sisi wakhe wabamba wathi umuntu ke nxa age yakho njona sile 18 usukhulile somele wazi mina ngifuna ukubonisa umhlaba omnandi ukuthi kwenziwa njani ngala mina ngathi angafuna uqeda ubuntwana bami angafuni kodwa ngendlela ehlala ke imbamba ngayo enathi sangezinye izinto angikwazi ukwenzakalani ngalala laye sa ingubo zangcola zigcwele ke igazi sibari wathi ke ngizikhiphe ngizifake ku washing basket kwenzakala ukuthi sisethinga amapijama wabona ke amashitsa legazi wambuza ukuthi kuyini ngase ngimtshela ngigcine ngena ku period wathi ngilichapha wayengawachanga ngahlala ke kunjalo lo sisi engazi lutho dukuduku nako sengingozithweleyo ngabona sengihlanza usisi wanithatha ngiseclinika ngathola ukuthi pregnant wangichaya wabiza umama evele ekhaya bangihlanganela umama ngicina ngikhuluma ukuthi ke usibari Ken Newmithi sileyo ngoba wayelala lami wasesithi ngcono ngimreport ukuthi rape ngala mina uthi ngithi wayengirepa ngoba ngangivumile njalo le ncwadi esithi umbhalele zona usisi walala yeke indoda aphuma endlini ngokuya kwesikhathi ke usisi wasecina wasesiyazibophela wazibulala Mona Lisa Ndebele angengikhohle ke sihlala empilweni yami ngibuhlula namhla usisi wami wahamba umama wafika ngikhulumiselaye mbona into zami azihambi ngendaba yakho nokuthi ke bazondela abakhona sengehlulele sembhodeke indawo eziningi ngizama ukuthi ngithole ke usizo ngidilala ngokuthula ke Mercury siswami I loved you I made a mistake wona ufuna ngibophise kodwa ngesaba ukuthi kuzaphambaniseka kukanti ke uthi ke umama wagcina efile engakhulumisani laye ubona ngani ubaba kuthiwa wayesefile vele kusenzakala konke lokho kathesi ke uthi wena ngiyaduka sengisegoli ngicela ke ungitshayele ingoma yechathiswe swami le ndoda yakhe engakwazi ukuthi ingaphi ingoma ethi onketsanga
Nazi ngoma ke Rex labanye ngoma ke sithi ke onketsana. Bamanga phela bayazi ingoma lefana bathi bayizwe namhlanje. They are not born ija ingoma le. But azange bayizwe baqala ukuthi ingoma yamachacho. Bazazele piano so bakethi sizonganani. Besitshela uMona Lisa Ndebele. Mona Lisa Ndebele wondise egoli umntana kolo wamzazwa ngosibare wakhula. Sibare kakusupportanga. Dathoni wafaka inxoxo kwamba vulela umlenze indoda yakhe waze yakumithisa asizolonganga madoda. Jonathan Mbere unjani Jonathan Mbere? Ngiyabuyela namhlanje awubhalile Mbere. Jonathan Mbere uthi ke mina ngisenza kakhulu ngutitshala endaweni okuthiwa kusemberengwa ngifundisa khona. I was doing very well. Ngase ngisuka khona phana ngenxa ukuthi I was excelling everywhere. Headmaster felt threatened kwenza kwami. Ngokuya kwesikhathi ke headmaster waqine ngani vele uhlale ngithwalise nzima. Mina njengendoda lami ngasuka khombisa ke umntwana ngaleso sikhathi kodwa umntwana lo ke iminyaka ke 16 eselandi 17 years kuthi wana ke esengani sefikile isikhathi sakhe soba intombi. Ngacina ke sendlelelayo uheadmaster watshela ukuthi aye batshela umntwana atshela abapholisa labangibe yaqasulala laye ngile 13 years 12 years ngabo tshwa umsazi phamba abantwana embarrassment ngithathwa ke eclassini ufika amapholisa ke engibopha. Ngabona iday yangikhona ukuthi uPretty wayengekho esikole kanti ke headmaster sihamba wathatha lehlobo zakhe unina bathenga abamba lamapholisa. Amapholisa amboba mfaka endlini phamba abantwana ngihamba ngavalelwa kodwa uthandele lo mntwana under age njalo ngoteacher itrust yangikhona. Lanxa ngangikhonjiwe ngazama lokutshengisa incwadi ayibhalela zona bathi ngaqaza emncane. Umntwana othe ebuzwa wathi sakhomba na 13 eqama manga mina ngomkhombisise landi 17 years. Ukugcina ke sengigwetshiwe 24 months isiphakathi ejele le 500 fine. Ngaphuma ke kungasela into engalenza ngicine sengisukile okwamanje sengihlala eZambia ikwensebenza khona eZambia. Sengenze i-teachers training yami eZambia. Jonathan Mbere Jonathan Mbere akulandaba ukuthi ole 13 ngikhomiselana umntwana omfundisayo esikole. Uthunuka into yakho le iphonga uphakamela abantwana abancane isukume sibili njengabo bhoqo labo obvious ohlala uqaphile kuphela usukumele loba imbani aphambanisa kakhulu Mbere. Licala elibi lelo licala elibi kodwa ke namuntu swapika waphuma siyabona ngazophikile. Ngicela ke ungitshele ke ezingoma ezilandelayo. Mbere wasuka vele washo wabheda wenza into eyenzayo. Ngicela aphathe majalisa ingoma ethi uwe bangayithola umqophoqopho.
nazi ingoma efana kuphathisa amajalisa ingoma esithi uwe siyitshele kuJonathan Mary uzwa ukuhlelo ke ngisakhumbula September wonke uhambela right yes live ngapha kodwa ndizathi nqa ngobulawayo. Siyabonga lonke ama-comment, please share the page, like it, subscribe, follow it. Uthebe lapha ngazi ukuthi uba umsindo lobani unganulisa lo muntu wa next door. Thebe akelithwele umama lo next door lusanayo. Uthwe wena ke ubhala lapha uthe nguzondiwe moyo. Zondi moyo. Mina ke ngumuntu wazala ngomnyaka 1980. Into zami azihambi kuhle. Ngazaliswa ke ngile 16 years. Ngazozala futhi ne-19 nantana wabili. Ngagcina ke ngisuka sesiyasebenza e-UK, ngisasebenzela omunye umama ugcina abantu bakhe. Ngifike e-UK ngomnyaka 2000 lapha engihlale khona ngingenzi lutho engigcine mama lo. Isikhathi sami 6 months le sadlula kazange athi ngilungiselwe amaphepha, ngahlala nginjalo ngingumuntu ocatshileyo kodwa ke ngigcina abantu bakhe besiye esikolo. Bazi bakhula kwazathi ngo-2007 abanye abantu ngizabotha ngcono ngihambe nami ngiyebhalisa ukuklema. Ngihamba ke ngaklema laphana kwaba nzima ke umama lana wayethena abantu bakhe sebekhulile njalo ngasangidingi. Utsho njalo kodwa ngilalutho ngilaphepha ngilani. Ngahlala ngibhoda ngasuka ngahlala ekuthiwa kuseYork, ngasuke eYork ngabuyela ke eLeeds ngaye Leicester ngaye Nottingham lokho ngelamaphepha. Kwahlala kambe ngaze bele case engana ngathola ubufakazi banginyala ngo-2011 ngaluza i-appeal. Sazama futhi ukuthi aphile njalo kwehlula ngo-2015. Abantu bonke ababeya ngemva kwami labanye abaklima nami abanganama cases baphiwa. So ngithe njalo nganikeza inamba kamunye ke ugogo wasekhaya ochayayo. Ngase khona ngalo wasengitshela ukuthi ibizo leli abakunika lona yilo lenza ukuthi ube nomnyama ngawo uthi uzondiwe. Bakuzonda yonke indawo yazondwa ke. Ngakho ke abakini kumele uhambe lapha. Manje ngenza njani ke mina ngicatshile lapha ke e-UK. Ngihlele nje ke nginamaphepha kwamanje. Sengiphelelwe amaphilo wonke aphela du. Kwakuthiwa ngibhale incwadi ukuthi ngisuke e-UK ngo-2015 angisukanga. Manje ngathutha sengikule indawo. Yimo Zondi moyo. Angeke ukhohle uhlupheka kwami ngiyahlupheka thisa lakathesi ngiphila nzima. Ngincedwa abanye ke abelungu engibenza ukuthi mbaklinele i-church here and there. Amadoda angitholi indoda abantu angathanda ngabo bonke babethi bengavele bathi bavele bangaphenduki. Umuntu ungavele ungela icase engaphenduki. Ngidonse ngingalalanga labo ukuze udonse isikhathi. Kodwa ngifile ukuthi I'm used. Sakanye ngicabanga ukuthi ngithathe ke impilo yami. Yimo bhalayo uzondiwe umoyo. Ngizabe ngilalele uhlelo ngiyabonga. Ngibhala ngilapha ke United Kingdom. Dala abantu ngamabizo sometimes abizo labo ezohluphisa abantwana. Angikwazi ukuthi senze njani mntaka baba. Kunzima ke lokho. Kusizi kakhulu nje umuntu ke ozama ukuphila. Othi uchaye ingoma lesibone ehlale Zola. Nasi ingoma ke evela kuZola album Bambatha ingoma kethi hlale Zola. Abafana bembuke beshaya ingoma etente.
Alright. That's why ingoma evela ingoma ehlala ezola. Album iBambata ngikhuluma ngozola ngokwakhe. Uzondwe moyo ke ulomnyama onzima khona ngale ukuthi kunzinyana ke kuye impilo yemzinyela ubhalela but asizwe angazi ukuthi angasizwa njani ngizakubhalela but hey if you exhaust everything ukuthi ahamba le story bona le story iqinile Nkosi yami so reasonably try Monyoni impede yakho ungabi try more Nyoni mina ngisuka ngakwazi iCholocho ungafika kodlamini ubuze ukuthi koNyoni kunga lapho ke ndidabuka khona ngikhuleleke khona ke iCholocho ngabuya ngicine lapha iCholocho Center kwenzakala ngalunye ke usuku ngo2012 sizinjiva sibezivela ke eGoli sabuya sabunatha khona phana ke iCholocho ke kwacina kulomsindo labafana besesipholiseni abaqhaza ukusibuza into ezingaqondakaleyo wacina kuliwa phambi kwabantu ngabona intambama yicina ke sengithetheke insimbi emoteni ngachaya ipolisa ke ngalilimaza lawela phansi ikubaleka kwethu laphana salala sidunga ama-AD ngazama uphuma ngegangeni ngacina ke sengumuntu ke ubalekayo ngisuka ke khona la ngafika ePlumtree ngasenzama ukuya chapha ke iborder eborder laphana ngisanda kudlula sengene kule Botswana ke sabona sesimiswa imoto ebigijima ikulo muntu angithengisayo lapha ngabanjelwa khona ngabiselwa ke ekhaya ngihamba eCholocho police station manje attempted murder ngoyiphosela limele kokuthiwa ngafa anytime angena lapha abangicisha ke bail ngahlala ke phakathi yikuqinisa ukubona sekiphakathi kwenzala izigigaba ke chisa umuntu mina ongani ke ngilemizwa ephambeneyo ngaqina ngithatha ke isitala sejele ke ngicina sengithanda ke omunye umfana khona phana kuthiwa Owen Gumbo sase ngiqale kumenza ke emuva esengane umfazi wami ngumnika lento ngimnika zona ngaphigwa ngumnike le pieces ama slices esinkwa ngumnika ipiece A1 intombi yami sibili kwaze wathi isikhathi sokuthi sirelease ngaphuma ke ejele Owen lo sesiphumile ejele waqalisa ukuthi ke kasafuni lokho layo akwenzi engangimenza khona waqala uphuma kulami Owen kodwa ngithe ngimdinga phandle ngoba ngase nsiza ukuthi ngaba nguye umuntu wokuhlala impilo yami yonke ngoba wenzisisa so ngamzingela ngamswela ngaze ngamthola eSouth Africa lapha ke ayesendingela abantu ukuthi bangibulale ngilapha nje eGoli ke uOwen sengamngenisa emanyaleni ke ngisolo ukuthi ngutshele ukuthi ke ngangela plan ngambona ukuthi ke uza ngibulala ngoba esithi mina ejele ngangimrepa esengithengela abantu lami kathi ngilaze isigelekeqeke sacina ke zimusa kogoqanyawo yimo try Monyoni ekhansa qumi ngoba wangibo bacabangela mina leli bizo silo lami kodwa ke uOwen yize ngangumnike ejele lona ke ngangumnike linye lethi Nandipha ejele lanxa wayelizonda nganthe uNandipha ngoba ngangimthanda intombi yami imtry try Monyoni bazofuna ukuthi uthathwe ngafana kwami lokhu uthathe kubuye ngapho utakuza ke izinto lezi ukuthi ke siya hey kana jeli into lezi zikhona ay la sizinto ezikhona wafana ukuthi ejele le kuthiwa kunzima into ezikhona lapha na ziyesabeke ngicela ke ay asasi mhlawumbe ke sihambise ke asaziqala uma ngithakuza athi utakuza singamthaqa bese silandisele enye ikenga lelandela after buya ndoda uthi after that up to today angila muntu angithandi umuntu wesifazana nisifunela amadoda I think the best thing ngihlezi lapha ke eMzansi chisa akunilike ngizothiwa ke emazweni nxa uyigay ungena ugijima ngiyigay ndenyakuthanda lokho ngiyafisa sibe yes hayi emazweni akula muntu ukhathazana lawo mntakababa hamba ke leGoli kwabo kuyavunyelwa thatha lapha ke bakhona abafana lapha zingathatha umbhoqo mntaphuswa sithumele kuwe lapha nxa uyathatha ungazozibadlalise mfuna ubagcine kuhle urayi nxa uhamba laphana kuthiwa try more sathathisa nontwana lotakutswa ubongane thethe ikamera yefilimu aphathele bamenya ikamera
yeah uhamba ke ngingazi obvious upersonal right. Nazi ngivela machicos then jana phena kunene le album ke yahlupha kakhulu is gonna change the world for a better place. Ungafoseli mntaka baba try monyo, ungafoseli uthi wena yebo wawu ejele babe kwesaba kodwa ngahamba ngamandla kodwa wongela into eyenza usave impilo yakho. We're talking to a murderer, umbulali. Family yakho nithini baba? Sifanele Ndlovu njani swa sonele la ubhalile kulolu hlelo uthi yes chisa labanye bakho siyabonga ngohlelo bhala Dr Love bhala ngisakhumbula konke okuhlanganisa konke lolu hlelo ngisakhumbula ilanga sozulukhohle kodwa ke kusenana mina ke ngihlangane nobhuti ke umnyaka ka 2016 nomuntu ngamthanda sahlanyisana kakhulu ngaleso sikhathi wayichisa lami ngangichisa
sisenza yonke adventures nxa sifungela legangeni silale egangeni esihlahleni phezu kwesihlahla esifuleni phakathi kwemota endlini etoilet ekitchen ukuthi kwenzakalani umnyaka 2022 angazi umuntu lo ubuye ngeqalisa ngosedondo lami sebeyathatha ke inyanga ezintathu engangithintanga abuye ke nxa ngithinta aqala ngani uyethukile sisathi siyangena enkonzweni ukuthi kusetshenzwana ahle masinyane aphume laphana ngibona ke ukuthi hayi lento yakhe vele siswabile waqhubeka kunjalo next thing ngoba silena ke ungwanule thukela imali ithukela umuntu omncane kangaka le 36 sivela nga sahlala ke sinjalo ngambekezelela wesebenzisa izinto ke engenze izinto la ngezandla zakhe la lemithina ke ngisebenza agcina ke sesiya khona ngale ensitha ngomlomo kwakungikholisisa kodwa kukhona kwakuleka lapho ngoba lami ngiyafuna ke ubaba ngimuzwe ukuthi lami kulomuntu ongeneleke lemzimba ithintane sikhisa nobe kuhle ekukhiseni lapha kunzima kwaze kwathi ke ngo2025 kungani ngikubhalela namhlanje mhla ka7 June 2025 ukuthi ke ngimbambile kuthange tholeke ele khasi le condom lamanye ama condom ibhokisi lekhaya liyana besisekhaya ibhokisi lekhaya lama condom bangu3 kumba ngu4 ngitholeke amabili aseleyo lelinye lekhasi ehluthiwe kodwa lingekho phakathi ngambuza ukuthi ama condom engiwathweleke ejakethini yakho ngiyakwazi ukuyagodola avela nga uphike wemba phansi umuntu wenkosi wathi nxa ngilapha ekhaya ngiyifundiseke ngeHIV ngincedisa abantu ukuthi bavikele njani kuthi leli condom ngilivulile ngedelana ngifundisa abantu yalihlupha ke lindaba ke mase ngithi ngiyakhangela olanga ngabona andaweni lapha ke kungani kungcolisiwe into ezimhlophe mina ukuthi ke wayingcolisa ipendi umuntu lo yalala abanye afazi kasafundela lami into engitshoyo ukuthi ke njalo ngelanga kangizwanga ngezokhuma bangana ukuthi jeki umntwana lo khana kumnandi madoda ngabe ngibuza ukuthi nguzwile ukuthi umntwana umnandi madoda wathi ngala into zamadoda kuzanhlupha bakhulumela ubunandi ukuthi uyalazi ibhora ulidlela mnandi ibhora yiconsider kumnandi umfana lokho madoda into le yangihlupha ke Chisa akafuni ukuzwisisa ukuthi yini ngidabukile ngafa ngeBP nxa eqinisile siloniko ukuthi uyangichitha ngithi mina ngcono ngizibulala ngiphilelani ngafaka inhliziyo yami ngimbekezelela angaze indoda lokho ngagcina ngo2016 ngiqala ngaye angizayela le indoda ungenzani so ngifuna uyangeke ehlobeni zami xa sengulele lo umuntu ungcono ukuthi ke ngife mina than ukubona amanyala akhe labantu bazangikhangana njani abantu besithi nyambuluza ngaye silezi zinto zethu besile plot lethu le mota zethu kodwa ke umuntu kulezi insuku awusekho ngidabukile kakhulu ke Chisa ngento le nenze njani mhlobo wami nisizake ha ay khona nasi ke ingoma ezokutshela yona ingoma evela ke kuSplash ingoma ethi Mutsunga siyabonga Patrick le CNC lonke igala za Chisa Swanda kholisana ke uhlelo thank you very much ungisakhumbula siyalivala ke namhlanje thank you